Okey, nasihat adalah saya Macam mana kita nak buat benda ni demi Allah? Macam mana kita dapat? Yes. First, your niat lah. Niat. Niat. And I will do anything when my heart feels that this is the person I want to help, and I can see that she needs help. I will go all the way. I will go to the extra mile. You know, I don't care if people say that I'm stupid or crazy or what. Okay. I will go because I believe in this person, and I always ask Allah to help me. Always. And if I'm stuck, I always make a point to find one day in my sebayang. I pernah ada ajak Amelia juga. I think she told me she has been doing it. Okay. When she was like fighting the time last year. She cakap kalau what I do is there's one time in one of our solat in the fardu yang kan selalu sibuk kan. Sometimes there is one, mesti ada dalam satu hari tu ada satu yang kita khusyuk sangat. Okay. Sampai kita boleh angkat tangan saja kita dah boleh nangis. And that's the time that you doa lah. Doa tak sebelah pagi lah. And then I amalkan setiap kali I'm down, I'm stuck, I ask for Allah in the solat tahajud. I make a point tu solat tu rasa kita kalau Allah Ta'ala tak ready untuk jawab kita soalan, kita punya permintaan, dia tak akan bangunkan kita. I've done that. Kita kena niat lah, niat that I will help me to wake up so I can speak to you. So I banyak muhasabah diri dengan minta pada Allah Ta'ala. I don't go to people yet, but of course the next person I go is my mentor lah. And I selalu dengar cakap dengan mentor. I will always, apa saya suruh pun, kalau walaupun tak boleh, I will turn it into something that is positive. Anything that is, you ada musibah ke apa, you turn around and thank Allah for this musibah and help me, guide me to do the right thing. Saya punya ini banyak dekat pada pendekatan itulah. Pasal kalau dengan orang kita tak tahu orang boleh tolong kita ke tidak. And then kadang-kadang orang have a lot of ada agenda ke apa, tapi dengan Allah tak ada. Allah tak tahu kita kalau minta pada dia kejutkan kita bangun, bermakna he is ready to listen to you. Itu yang saya amalkan banyak.